Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka seng kinong rep ya kabalatip kum ka Hill Farmers Union kalalaj banya kendo yo menteri katanat ka rep karyang uba bante dor lingdo banya keren halor ka jing e baki nong rep kila ya kendo na kadaw ka jing bamyos bo shu aba keren sikilar pathai khubor presiden jong kene ka seng uba commander Shang Pliang ulaong banadu usnem 8000 khatsau ka sarkar kala pendu no ya ka subsidi ka badai ban ais bo ya ki nong rep namar baka kwa ban wanra da ka organic farming kat bakam shim la penbiang pat ya ki sbo lani ki sembai jong ka organic farming bad kani kala bu jing e ya ki nong rep ula kerpat ru na ka sarkar bakat bempat la ban penbiang sbo organic kan ajing erap shwa ya ki nong rep bakin yo sbo hakabiadai bat kene ka jingbom yo ya kene ka dawai sbo ka bangin thung ngin tap namar pitip hi klem ka dawai sbo numla ban thung yu jing thung de ka government nadu arajar khatsau kala discontinue no nang mentaban ai jing yarap subsidi ki nong rap ya kene ka dawai chemical da ka baong ingi bangin yarap organic dan rai ka basusi kalong ba ngimyo ya kini ki sembai organik ngimyo sebo organik ngimyo sembai ngimyo sebo organik ngimyo sembai organik dan adu arajar khatsau te mentakas ngilawan perso kumat minister ban ong ba lada ka government keempat la ban penbiang yingi hakibiade begini ki sebo organik bat yakini ka dawai organik te kin ailat shwa yingi ya kene ka jingyarap kum ka government kadi bat ayingi ka jingyarap hak kenang bangin la banyo ban pendon kam hakabiade bat kijing don kam ban thiet namar hadu mentahi kum kene ka dawai kidang yadi hayo hat te kinong rep ki don kam ya kene te klem ka dawai kum kanuksa uphan usok sau kalong ka bae adu shisha bangin rep klem kene ka dawai ngingi menjur bar government meni organik tan riya menta ka malak ban penbiang tingi don kam ki jing yarap na government bat halor kene ngi ai ka jing khublai minister namar ulaong basyan unsawanra ya ki jing yarap ya ka ba kum kinong rep ngi di banyo halor ka jing du nong jungi bangimyo ya ka dawai kamtam makalong kabarem te kabaar kadai hagedi bat kene ka agriculture policy ka any halor karep karyang te nagleng jung minister ula keren syai bah kajing pun kre ya kene ka organic policy ka layai te henry menta ka wei pada ka policy ka babiang na menta bro ka meklia bro ka wei ka balong ya baro ki jing tung ya kene yong baila pen kre te hakabedi pada ngilai keren ru hakabedi bat kene ka jing kejing peteng jung kejing 4 kilo halor kane ro i laong bangin sia khot lang ye kinong khayi nang ta badi kiseng kinong rep bani penbej nalor kata ngilai keren ro hakabede bakane kejing hiardor jung kimar rep khamta menta using kalong ka bah hiardor siapa palat tingila kentu ya minister ba ude ban pentrikam ye kene ka market intervention scheme ka balong ka scheme ban yarap nang menta kejing hiardor jung kino kimar te halor kane ro ula kular ban sia keren bat chief minister bat meneng suya thu epi lese mendai bania thu tang baka don kejing ya pun bat chief minister da bukan pun tula keren sendan ula ong sendan ba don kam bani keren lor kane te ngi ai khublai minister ba hang tung tu hi ula pun ni chief minister te ban ong bani keren halor kane kejing e jungi kum kinong rap te hakabiade bat kene ka minimum support price ngi sung thu ba ka kani kadika central subject dan ringil ajumut yu minister bat ula sungu yahab ba nagling jungi kum kinong rep ngide banda bu jingkhen ya ka hakapor bangi thungi tep ka ba yakini kum kanuksa habangi thung ya usok saw lene uphan ngide ban khen ka bible la ka bai sbo kat no shibu hakashi kilo kalong shipho tingkang ai nuksa te uta umar ubangi ngithung umdai ban poi se khandai tingka teng ka pendu noi kinong rep ban rep namar ba ngim ya bu jingkhen dan ringi sungu thu ba teng jiplut jungi kalong shipho uhiar ban se kapra kamun ngidu nong ar te halor kani minister ulaong ban nagleng jungi kum kiseng nong rep ngin kentui kinong rep bakin dabu jingkhen bat ngin saya thu syek sarkar baladang irep pan ka sundor kata te nagleng government ro kan sayarap ban ong ba umdai ban duna ya kata kador ke bangi ngilut te halor kanero ngi ai khublai la ong ngi bangin sa ya chiprang bani trelang te ngilai kren hakibede bat jing bombiang ki sembai nagleng jung minister ulapun ya ki ngilayo ya ka jing ujor na po yes kasihil bat na po riboy bombiang sembai tu lapun yo DHO te nagleng du DHO ong ba sawan mi te kinong yala majungi kentu kini na riboy kin salik shim yo tu sembai nagleng juga government klapan kre te ngilai kren ro hakibede bat kaneka hakabedi bak jing bombiang kane kamang tengka nam ta katanat karep karyang te nagleng ju minister ulakular ba unsa yakran uchi minister ba ka budget lane kamang tengka nam ta kinong rep ka di banlong ka bahe ban ye ki ki department
te halor kane nginget scam bana kaliang jong menteri katan karek bariang usai kram chin mestar bat ngin sayo e ka budget ka babiang bat kamdei ban don ka jing ut jing nam ha ke bede bat ka mang tengka nam ta jungi kinong rep namar bak kumbang along karep kariang kalong ka ba kongsan hadu kata-kata te kawai ngilai kran ru kalong halor ke jing poi islam jong ki sembai te halor kane ru nak liang jong minister uang bawa ladap yakran ki officer ba kum kanuksa ai nuksa kum hapo tersat gedon iwi ikong ba habai le shim yo sembai terso 4 poi hapo office te hadin shibna gi pun bong la poi usumbai kajor tu ula dami utau sembai te kajing poi islam te lada poi islam kamdon jingmut kata kajing ai sembai te ngi kentu yaki officer bakin nya trelang tresitom syu bakin penpoi hakapor ka babiang namar minister uang balad keladon kata kamang tengka nam taban yaki sembai henry kampoi hakapor babiang te kaneru ngi kerpat bangin nya trelang bat kengkat kinong yalam bat kasurkar bede penpoi biang por yakni sembai keladon ru kajing ut nak liang jong kawas kasihil hakabede bat kene ka jing jil hakabede bat kene ka jing penjulor ki marep teng kampoi biang por te kaneru ngi la ekran bat khamtam kum ka iap kade ka weina ki lengkha rep ka tua ba ka bang ka jur ha karep ka ba halor kanir ka la ujo nak leng kila pentip nak leng jong ka HFU West Kasil ba kidon kam ya ka ban care ban yada itu kawa ban light nak jing penjulor jong kadang mariang bat minister lakular ban sawan pej te ngi scam ba rengkat ru kiladon kiwi ki jing ujo ha ka bede ba jing hiardor jong ni flat terpat bat kiwi tingi scam ya kanir ru sa pentrikam lang ba ka market intervention scheme te kibun kiwi kimat bingilai kran re kini ki ba kam kongsan bat ngibu berningit scam ba minister un tresitom bat nyarap nam ta jing don kam jungi kinong rap te hakbiri bat gani ka jingbu jingkhen nakapor syapor na leng jungi hi kum ka seng i jukren kinong rap bakin dabu jingkhen te mentaka sngi ngapha ro ya gani ka khobor sya kinong yalam jong ka HFU namar kumba kalong menta ka HFU keladon kumba silak lai kunyo hajar ngut ki membar po kastir bro kawai dengan kentui kinong yalam bakin da kentui kinong rap jungi bakin dabu jingkhen te sakawai kamat nga klub bani thu yapi bangi lai kran ro ya minister hakabede kene ki jing bomdon ki officer hapo ki district office ki jungi la kalong horti bat agri ki duna ba ki officer te dangshan ka sarkar kala khot application na kamentaban thungi ni ki post officer ki ban kumba prapurai teli ki ba like teli tingila ong yu minister ba un tuklar lem ban de ban thungno ik tu ki post khnang ba kanong jingarap nam ta ki nong rap te nginge scam ba minister ulah kular ba ong ba yakini ki post ro ansa pendap no shen kamtam ba kandon ka jingye kendo ba markmat padeng ki officer bat ki nong rap banya kran shibun ki jing don kam